Yes, kabisa nizera ko umeze neza cyane ukomeje gutega amatwi CBRS Studio Sport. Nizera ko rwose ibintu ari uburyohe nagereranwa icyumweru kigeze ku munsi wa gatatu. Nizera ko rwose icyumweru kiba kiri kugenda iminsi igenda yicumacuma gake gake. Nizera ko rero uri guhaha ukaronka. Mbere yuko rero ntangira n'amakuru ya sport nakuzaniye kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2025, munyemerere mbanza nkubwire ko gukora subscribe na share ari ingenzi kuri iyi channel yanyu. Subscribe dufasha kugira ngo dukurikirwe n'abantu benshi bagiye batandukanye impande zigiye zitandukanye z'isi, ndetse kandi share ituma mugenzi wawe nawe mu bakuru y'imikino ajya kuri level imwe nawe. Iyo muri kuri level imwe mwese mu makuru agiye atandukanye na yejo bundi byose bigenda neza cyane kabisa. Munyemerero mbabwire mu byo turi buze kuba tuganiraho muri sport. Turaza guhera ku mukinnyi wamamaye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bamwita Haruna Niyonzima, baye na kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Akaba rero yamaze kuba atangaza byinshi cyane bigiye bitandukanye mu ikipe nshya ya AS Kigali yanakoreyemo imyitozo. Ese yaje kuba atangaza iki? Byose uraza kuba ubyumva. Ikipe ya APR Football Club ikomeje kwiyubaka, yasinyishije undi mwataka ukomeye cyane w'umunya Burkina Faso. Uwo mwataka ninde? Byose uraza kuba ubyumva. CAF yamaze kubisubika CHAN, igikombe cya Afrika cy'abakinamo imbere mu gihugu. Ese byatewe n'iki? Byose nibyo ndibuze kuba nkubwira muri iki kiganiro. Ferwafa yamaze guhindura uburyo tombora yagendaga mu gikombe cy'intwari kizatangira ku itariki 28 Mutarama kugeza ku itariki ya mbere Gashyantare. Ese byaje kuba bigenda bite? Tombora izajya igenda gute? Byose uraza kuba ubyumva. I Burayi nta kintu turibuze kuba tuganiraho na amashampiyona agiye atandukanye yakomezaga mu ijoro ryakeye, gusa n'uyu munsi amashampiyona arahari. Igice cya nyuma tuza gusorezaho ni transfer news. Byose uraza kuba ubimenya. Ngendizabayo David, iyi ni CBRS Studio Sport. Munyemerero twese cyane twanzikire mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Duhere ku mukinnyi wamamaye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, mwita Haruna Niyonzima. Yamaze rwose kuba atangaza amagambo akomeye cyane. Ari mu ikipe cya ya AS Kigali, ni naho yakoreye imyitozo ye ya mbere. Akaba yatangaje yuko ikipe ya AS Kigali agomba kwihesha ibikombe bibiri. Muri ibyo bikombe gusa nta gikombe cya shampiyona kirimo kuko ikipe ya Rayon Sports yamaje kuba ibasiga. Ikipe ya AS Kigali yatangaje yuko izatwara ibikombe bibiri, harimo igikombe cy'intwari bagiye gukinisha ubundi ku itariki ya 28 kugeza ku itariki ya mbere Gashyantare. Anatangaza yuko ikipe ya AS Kigali izatwara igikombe cy'amahoro. Ibi byose rero no kuzabyitega. Ese ikipe ya AS Kigali ubushobozi ifite cyangwa se ubushobozi bw'abakinnyi ifite uko yagiye yitwara mu gice cya mbere cya shampiyona cyarangiye, byose ese urabona iyi kipe izatwara bino bikombe? Byose rero no gutegereza tukareba. Uze kubidushyirira muri comment, turagenda tureba ibitekerezo byanyu tunabisoma tunabicishamo amaso gatanu kuri gatanu. Ikipe ya APR Football Club ikomeje guhiga andi ma ekipe yose mu kwiyubaka cyane, kuko yamaze gusinyisha undi mwataka nyuma yuko yari maze gusinyisha abandi bataka babiri bavuye mu gihugu cy'Ubugande, uwo bita Dennis Omedi n'uwo bita Hakim Kiwanuka, baturutse mu gihugu cy'Ubugande. Umwe yaturutse muri Sporting Villa Club yo mu gihugu cy'Ubugande, undi aturuka muri Kitala Football Club nayo yo mu gihugu cy'Ubugande. Ubu rero yamaze kubisinyisha rutayizamu w'umunya Burkina Faso witwa bamwita kabisa wo bita Jibril. Yamaze kuba rwose imusinyisha neza cyane. Jibril Owatala, uyu munya Burkina Faso wakinaga ikipe ya Algeria, akaba yakinaga mu ikipe ya GS Cambrier mu gihugu cya Algeria. Uyu mwataka se azakora byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ese APR iri kwiyubaka gutya irushwa na Rayon Sports amanota 5, ntibizatuma i-challenging ikipe ya Rayon Sports? Ese bizatuma ikipe ya Rayon Sports ikomeza kuba kugira security ku gikombe cya shampiyona, cyangwa APR izaza itanga challenge noneho ikomeye cyane muri retour? Nyamara Tadeo, perezida w'ikipe ya Rayon Sports, nawe yatangaje yuko ikipe ya Rayon Sports byayibayeho itsindwa na Mukura ibitego 2-1 bitazongera kwibaho, ari nabyo yijeje abafana b'ikipe ya Rayon Sports. Twose cyane munyemerere tujye muri CAF, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ku mugabane wa Afrika. Yamaze gutangaza yuko CHAN, igikombe cya Afrika cy'abakinamo imbere mu gihugu, cyamaze kuba gisubikwa bitewe nuko hari ibihugu bigiye bitandukanye bizacyakira bitaritegura, harimo Kenya, Tanzania ndetse na Uganda. Ibikorwa remezo bigiye bitandukanye bikomeza kugenda byubakwa cyane. Nyamara iki gikombe cyari gutangira ku itariki ya mbere Gashyantare kugeza kuri 28, gusa kimuriwe
Mutarama akaba ariho rero kizaba kitangira neza cyane kugira ngo ibi bihugu bikomeze kwiyubaka cyangwa se bikomeze no kugira ngo ibikorwa byabo bituma bakiriye cani bikomeze kugenda bitera imbere kandi binuzuzwa neza cyane, harimo n'amastade, amahoteli ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iki gikombe cya Afrika tubutse ko kizabera mu bihugu bitatu: Kenya, Uganda ndetse na Tanzania. Munyemere twigire muri Ferwafa, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ryamaze guhindura uburyo tombora agendagamo mu gikombe cy'intwari. Ubundi yabaga ari ama ekipe ane. Ayo ma ekipe ane rero, ikipe ya mbere yahuraga n'ikipe ya gatatu, naho ikipe ya kabiri yo igakina n'ikipe ya kane, mu rwego rwo kugira ngo ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport bizahurire ku mukino wa nyuma. Ariko ubu ngubu Ferwafa yamaze kuba ihindura uburyo bwo gutomboramo. Amakipe ane ya mbere ni nayo azakina rwose iki gikombe cy'intwari kizatangira kuwa 28 uku kwezi turimo kugeza ku ya mbere Gashyantare, akaba aribwo rero finali izaba iba. Rero ikipe ya mbere izajya noneho itombora ihura n'ikipe ya kane, na ikipe ya gatatu ihure n'ikipe ya kabiri, akaba uko rero byanzuwe. Ubwo rero bivuze ngo 28 Mutarama ikipe ya Rayon Sport izakina n'ikipe ya Police Football Club kuri Kigali Pele Stadium, na ikipe ya APR Football Club ikina n'ikipe ya AS Kigali kuri Kigali Pele Stadium. Umukino wa nyuma rero uzahura hagati y'ikipe izatsinda hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Police, n'izatsinda hagati y'ikipe ya APR Football Club n'ikipe ya AS Kigali. Nyamara tugendeye ku ma ekipe uko ameze ubu ngubu, dushobora kuzongera kubona derby y'umujyi wa Kigali, APR Football Club ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Umukino wa nyuma ukazabera kuri stade Amahoro i Remera kabisa, usoza n'iki gikombe cy'intwari ku ya mbere Gashyantare kabisa, nabwo twizihiza umunsi w'intwari. Munyemerera twigire i Burayi, n'amashampiyona yakomezaga agiye atandukanye kabisa, yaba muri Bundesliga, Serie A ndetse na Premier League. Ayo niyo mashampiyona yabaga akomeza kabisa. Ku mugoroba rero duhereye muri Serie A, ikipe ya Como 1997 yaje kuba rwose itsindwa na AC Milan ibitego bibiri byose kuri kimwe, na ikipe ya Atalanta inganya n'ikipe ya Juventus umukino rukomeye cyane igitego kimwe kuri kimwe. Naho muri Bundesliga naho shampiyona yakomezaga, aho ikipe ya Holstein Kiel yatsindaga ikipe ya Borussia Dortmund ibitego 4-2, na ikipe ya Bayern Leverkusen itsinda igitego kimwe ku busa ikipe ya Mainz 0-5, na ikipe ya Eintracht Frankfurt iza kubitsinda 4-1 ikipe ya Freiburg, naho Wolfsburg iza gutsinda ibitego 5-1 Borussia Mönchengladbach. Na iki mu gihugu cy'Ubwongereza England Premier League nayo yakomezaga neza cyane kabisa, amakipe akomeye yose yabuze amanota atatu ahubwo yagiye anganyanganya. Ikipe ya Brentford yaje kwigaranzura ikipe ya Man City banganya ibitego 2-2, na ikipe ya Chelsea nayo yigaranzurwa n'ikipe ya AS Bournemouth, nyamara yisanze Stamford Bridge banganya ibitego 2-2. West Ham United iza gutsinda Fulham ibitego 3 byose kuri 2, naho Nottingham Forest iza kubinganya n'ikipe ya Liverpool igitego kimwe kuri kimwe. Nyamara imikino uyu munsi iraza kuba ikomeza, aho muri Bundesliga ari naho tugiye guhera. VfL Bochum iraza kubikina n'ikipe ya St. Pauli, Bayern Munich iraza kubikina n'ikipe ya Hoffenheim, ikipe ya Union Berlin iza kubikina n'ikipe ya Augsburg, VfB Stuttgart iraza kubikina n'ikipe ya Red Bull Leipzig, naho Werder Bremen iza kubikina n'ikipe ya FC Heidenheim. Muri Serie A hari umukino umwe gusa uyu munsi, ikipe ya Inter de Milan iraza kubikina n'ikipe ya Bologna. Turaza kuba tureba rero Inter biraza ko bigenda bite, dore ko na AC Milan yaje kuba itsinda ariko Atalanta na Juventus bakaza kuba banganya bakagabana amanota. Ubwo rero Inter nayo turaza kuba tureba ukuntu iraza kuba yitwara imbere y'ikipe ya Bologna. Muri Copa del Rey muri Espagne ni iraza kuba ikinwa ikipe ya FC Barcelona iraza kubikina n'ikipe ya Real Betis, naho Elche iza kubikina n'ikipe ya Atletico Madrid. Munyemerero igeranye n'amashampiyona tubisoreze muri Premier League iraza kuba nayo ikomeza kuri uyu munsi. Ikipe ya Everton iraza kubikina n'ikipe ya Aston Villa, na ikipe ya Leicester City ikina n'ikipe ya Crystal Palace, ikipe ya Newcastle United ikina n'ikipe ya Wolves, na ikipe ya Arsenal ikina n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Giye mu gice rero mukunda muri benshi cyane transfer news zikugenda zivugwa ku mugabane w'i Burayi. Munyemerere mpere kuri Randal Colomon ikinira ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kugera mu Butaliyani ku ntizanyo ya Paris Saint-Germain mu ikipe ya Juventus. Ni ntizanyo zamara amezi 6 gusa, nta option yo kumugura irimo, ahubwo azahita yisubirira mu ikipe ya Paris Saint-Germain.
Ikipe ya Manchester United yiteguye kujya muri Parma kuri miliyoni 40 z'amayero, ikaza kuzana rwose agasore k'akayapani gakina mu izamu kitwa Zion Suzuki. Uyu musore rero akaba azabaje kugira ngo atange challenge hagati yo bita Altay Bayindir ndetse no bita Andre Onana bakinira ikipe ya Manchester United kandi bakina mu izamu. Arsenal yatangaje ko yiteguye gusinyisha umukinnyi hagati mu kibuga mu ikipe ya Real Sociedad bamwita Martin Zubimendi kuri miliyoni 51. Iyi ni transfer izaba muri sama kabisa ni mu kwezi kwa karindwi. Ese iyi Arsenal bizagenda neza kuri uyu musore Martin Zubimendi gushakwa n'ikipe ya Real Madrid ndetse n'andi ma equipe agiye atandukanye. Iyi dero ni badani twagenda tuyibagezaho mu makuru yacu ataha. Marcus Rashford yatangaje ko igishoboka muri uku kwezi ari ukujya mu ikipe ya FC Barcelona, avuga ko bitanakunze ko ajya mu ikipe ya FC Barcelona na nindi option yagira ahubwo yakigumira mu ikipe ya Manchester United. Chelsea ikeneye miliyoni 65 ku makipe yifuza uyu musore w'umufaransa witwa Christophe Nkunku, ubwo yamaze kuba iburira ikipe ya Bayern Dominique kigomba gutanga miliyoni 65. Ese Christophe Nkunku ni umwata kukwiriye miliyoni 65? Byose rero bishyire muri comment, turaza kugenda tubisoma tubicishamo amaso bitekerezo byanyu. Ikipe ya Aston Villa yanze amafaranga miliyoni 40 z'amapaundi ku musore rwose witwa John Duran. Ikipe ya West Ham iramukeneye cyane, rero yatanze bid y'amafaranga miliyoni 40 z'amapaundi, gusa ikipe ya Aston Villa yamaze kuba ibitera utwatsi. Mureke dusoreze ku ikipe ya Juventus iri gutanga miliyoni 50 z'amayero, iri gukonveka ikipe ya FC Barcelona ku musore bita Leonard Araujo, ariko ikipe ya FC Barcelona nyamara yamaze gukonfirma ko Leonard Araujo azaguma muri ikipe ya FC Barcelona. Nizera ko rero wumvishe neza cyane aya makuru nakugezagaho. Musaba gukora subscribe ndetse na share kuri biganiro tukomeza kugenda tukugezaho 5 kuri 5. Ngendiza bayo David, ciao ciao.